V telovadnici osnovne šole Stranje je potekala prijateljska odbojkarska tekma med Calcit Kamnik in državno reprezentanco Kameruna. Trener Calcita je o tekmi in novi sezoni, ki prihaja, povedal. Meni je bil v bistvu prva trening tekma v letošnji sezoni. Smo v pripravljalnem ciklu, tako da seveda je bilo še veliko napak, pa vendar je tekma dosegla svoj namen, da smo odigrali pet težkih nizov. Kar se tiče igre, fanti, glede na to, da so zelo utrujeni, bili kar na nivoju, seveda pa so se pokazali določene stvari, katere sem pričakoval in na katere bomo morali dati še veliko pozornosti, da nekatere malenkosti odpravimo, da bomo seveda nadgradili svojo igro za naprej. Se pričakuje kakšna menjava, sedaj se nahajamo v bistvu pred začetkom sezone, kakšna bo razlika v moštvu s prejšnjim letom? Torej, v ekipi je kar nekaj novih igralcev, perspektivnih igralcev, nekaj smo izgubili, pa vendar sam ocenjujem, da imamo letos močnejšo zasedbo, ki je tudi malo bolj izkušena. Tako da, če smo lani presenetili in za zelo mlado zasedbo prišli med 4, mislim, da v pokalu in smo bili 5 v prvenstvu, ocenjujem, da bi letos moral biti realen cilj, da se uvrstili med 4 in mogoče kakšno veliko tekmo tudi presenetimo. Pa držijo informacije, da boste dobili tudi enega ameriškega igralca? Da, ta teden se nam pridruži še Mark Dešrem na mesto korektorja, tako da upam, da bo njegova kvaliteta takšna, kot kažejo videoposnetki. Sicer pa imamo tudi ostalih veliko kvalitetnih igralcev, tako da lahko imamo dobro sestavljeno ekipo in se ni bati, da ne bi izpolnili planov. Trener kamerunske reprezentance, ki prihaja sicer iz Nemčije, pa je povedal. Wenn ich ehrlich bin, nicht sehr zufrieden, weil wir haben sehr, sehr unkonzentriert gespielt über große Phasen und sehr viele Fehler. Zu viele Fehler für dieses Niveau. Speziell, wenn man gesehen hat beim Aufwärmen am Netz vor dem Spiel, das war sehr, sehr locker alles und sehr, sehr stark, aber dann, sobald das Spiel anfängt, viel zu viele Fehler und ich muss sprechen mit meinen Jungs. Gut, wir haben nicht die erste Formation gespielt und nicht alle, also nicht die besten Spieler waren zusammen auf dem Feld, aber trotzdem müssen sie in so einem Spiel mehr konzentriert sein. In kako sicer igrajo njegovi igralci? Gut, wir spielen mit sehr, sehr viel Risiko, mit sehr, sehr viel Kraft und Physik, das ist einfach afrikanisch oder Kamerun-Stil. Aber wir müssen einfach lernen, bis die nächsten Wochen unsere Fehler zu reduzieren und trotzdem mit gleicher Kraft und gleicher Physik zu spielen, aber weniger Fehler zu machen. In kakšna je razlika med afriškimi in evropskimi odbojkarji? Der Unterschied ist sehr einfach. In Afrika sehr, sehr viel Physik, von der Athletik sehr gut. Und europäische Spieler machen weniger Fehler und bessere Grundtechnik, bessere Basistechnik.